Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marangi di kepe merbekas. Bersam pangdeket merlulu ate ngodiri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahanan. Mersodip mo kita asa dak tong i dengan iten di perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, de ketegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, kede tapi tong maharga. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat, I Matius bin 12 ayat 10 soh ayat 14. Janah sebagai pusat permenungan tah. Imo si tersurat i ayat pe-12 kan si mendok. Baku nengodok atendene. Umpamana lot sadakalak merbiri-biri 100. Nai mbalang mo sada biri-biri nai. Baku nengo bahingan si dasai. Otang itadingken mau biri-biri sibah pulu sibai jampalen, lako menulusi biri-biri silalingi. Ale karina dengan sada kepercayaan. Cemalna, jelma pelin menghargai simbelgah marang pe simbue. Gatingo, kala merpis ni mata, midah si kede, barang pe si cito. Contohna, kala si bea lebih dihargai daripada si persuk. Kala si merpendidikan tinggi lebih dihargai daripada kala si oda mersikolah. Yesus memberikan pengajaran si merbeda, merkitekan perumpamaan terenget biri-biri simbalang. Sada biri-biri si laling itu lusi, sedangkan si bapulu si basi deban itadingkan i deleng. Si bageni, bagi udah masuk akal, janah udah pas. Tapi merkitekan pengajaran Yesus naing petangkaskan, imo genep jelma, meharga ilebena. Entah pe mula sada kala jelma oda yang gak merharga, ia tong meharga ilebena. Kumernani, genep si percaya taba Yesus, naing mau mersiajar menghargai dengan najelma. Baku nepe situasina. Ibas pikiran jelma, kaum minoritas mo contohna, gati oda masuk bilangan. Tapi pengilaku deket pemikiran si bagidi, oda cara pandang Tuhan. ICP si menganggap sepele kalak si kede, malah itolak Tuhan Yesus. Isa selaku umat Tuhan, kita idilo lako menghargai kala si teridahan kede deket oda merguna. Karena kala si ileai imo si masuk mi kerajaan debata Jehovah. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, ampuni mo kami, dak enggati ngotuhu kami mengelau si katamu. Kono ngotuhan si perkeleng ate mi karina genep jelma. Kala si kede barang pekala si mbelgah i penengen jelma dos ngo ilebemo. Ajari mo kami asaboi kuulakan kami bagai sini kelemoken mo. Pergegohi mo kami Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Berkite keni kita karinana, go terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permen bahasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juan jua mabanta. Shalom.